ngasi si akoina high secondary akoigi corona council na sidba high secondary exam da government school gi akoigi chhatra si highway examination da excel tawkhiba id kumsi chahi sida akoi commerce stream da government school na top position gi lawrakhe commerce ta government school side te arts tama science subject tama koi top 20 topper orakpa hari wangang sing se moi si akoi su facilitate tauba so magi to tungi career da khara tawjana ba cash award kumba kuna topper sing da lakh mari lakh hum gai tawraga aduga beyond fourth position ko lakh mu sum anga jin da sum kaya ta encourage to we buda koi na government gi side gi si gi kano sina akoi na tawjari sina koi gi satra sing se government school da leiba satra sing se siguma incentive awards lay so that they can work harder and adugi kano ma koi na jil lama model tourakhraba na adugi fundam ne koi na tawjari programs effective way na conduct so far effective si angang khaktan na su yaroi koi loina mak parents ka tani ko ai su du parents ni ai cha khaktan na khoda su yaroi parents ki yam chawon daita ma yauri but the most crucial is our teachers natra school da tambi no mo chhatra si aduna angang si gi kano si angang ki no khoda ri si ojana su guide tawba home front ta parents koi na su ko mai si kai to ga phani khotni na interaction si am darkar laiba parents teachers sigi koi PTM lead se na haisi kusi am darkar laiba aduna akoina ngasi chahi gudingi ai predecessor mamang chingda so hodok piram incentive award ni maji class 10 sina mo grading system de lakhi de ge discontinue tawre aro aina tajabada kusi chahi su 12 pc grading system hawgiroi hai 12 se grading je hawraga di CBSE de hawrabne si hawraga di high incentive award grading system da koi kamai pi doino si is koi department akoi da su inthok pidaba ai sai su mayam su ina thamjagi bu suggestions pibiro both from koi gi public pegi wagera parents sing degi wagera even passed out chhatra nasi gi prize pamiba lang sing se sida su ai moi da apple taw bari yaraga di noi di suggestion pibiro akoina schemes akoina su kana taw schemes should be effective id akoina target to riba chhatra do adu de kayamuk henna effective oina kana taw game do adu ge target to hangnana ba suggestions I invite suggestions for the new kehetare mathang the grading system jila akanda scheme ji kamaina semdok si ge adu ge suggestions I invite to je actually the grading system ho ne lepik khre asi gi si continue to ba gi plan di madune koi plan sin lai ko adu plan je grading system da di mayam ne khangna ri duni kamai to dana asa anga ji particularly si kana no je ko identify to ngamroi CGP adu 10 no bcd 10 da di list pana abong follow kare anga si oi da bunina ngasai gi koi no honna jariba district level da 70% pass percentage pangba district sing da piba ma adu so mu topper je kana hangoi de grading da aduna sigi scheme si kitang yam nation kano ma oire grading da la di nation stage ni koi sigi kano si sigi incentive award che grading si la kan da kamaina tawdege adu koi kan ho de je